بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلے چاروں کا السلام علیکم. ما شمارہ وطی پروگرام میں وطن میں جو ستہا گوں سید سربازی ہمراہ یہ وشد کا نام گلے چاروں کا مروچی ما گپ کنے سیندک کے حوالے چے اور سیندک چشمہ زانے کے یک انچے یک جاہیں بلوچستان تہا چاغی ڈسٹرکٹ تہا کہ اودہ گشک بھی کہ بعض ذخائر کاپر اور سونا جو استیں اودہ چے درد کا اور بعض وحدہ چے جو استیں اودہ ایک چائنیز کمپنی کار کرنا گیا تھا اور چائنیز کمپنی نام جو استیں میٹلرجک چائنیز کمپنی اے جو استیں 2012 جو استیں شیئے ایک اگریمنٹ سائن کرنا بودتا وفاق گوما اور آج استیں یہ جو اگریمنٹ استیں اے سال 2017 اکتوبر تہا اگریمنٹ ایکسپائر بیتے اور ایک اہم پیش رفت دیما آمیت کا کہ اے جو اگریمنٹ ایکسپائر بیتے شی رند جو سیندہ کے تہا مکہ جو معاملات بیاں مکہ جو آئی تہا پروجیکٹس جو فردر اگر آئیے جو استیں کانٹریکٹ دے گئے جو گپ بیتے اور مکہ جو پاورز استا اتھارٹی استے بلوچستان حکومت منتقلی کا نک بیتے اور اے بھی ہم گپ اما گوشک لوٹاں کہ اے یک انچو لگی کہ یک کڑی ہے 18ویں ترمیم میں رن کہ امکہ جو صوبہ نے جو اختیارات استا وتی سائل و سالن سرا بیگ لوٹی بلے اے جو سیندہ کے جو استیں جو کنٹرول یعنی صوبائی حکومت دیکھ بیگیں اختیارات صوبائی حکومت دیکھ بیگیں اے آئے کہ چنچو جو استیں بلوچستان نی فائدہ دنتے مروچی ممشی سرا گپ کنے. سید سر بھائی صاحب اے جو ڈیولپمنٹ ہیں کہ ماں چارہ گئیں کہ سیندہ کے جو گشک بھی کہ ایک سونا ہے اور کاپر ہے جو استے ذخائر جائیں آئیے جو استے کنٹرول آئیے اختیارات جو استے آئی اسلامک کا جو کانٹریکٹ فردر جو استے کرنے کے گپ بہ گئے آنی وفاق کا دستانہ بھی اکتوبر تہا گشک بہ گئے کہ بلوچستان حکومت صوبائی حکومت جو استے منتقل کنک بیتے ہیں تو یہ خیال ہے ایک کوئی خوشائنے گپ پہ چون پہ بیچارے اقبال جان گپ اسے کہ ادا یک کیبنٹ ہے شاید یہ خاقان عباسی صاحب چیف منسٹر بلوچستان ثناء اللہ زہری گنا یک ملاقات کو تکا اور پرنٹ میڈیا تک منی خلائی خبر استا تھا کہ جو استے 2017 اکتوبر آئے یہ جو استے ایگریمنٹ لیپس بھی گئے اور آئی ایچ رن جو استے بلوچستان حکومت اکارڈنگ ٹو 18th امینڈمنٹ یہ دہک بھی گئے. ویسرا تو سوال ہمیں پیدا بھی کہ منرل ریسورسز جو استا یہ سوللی پاکستان آئین تحت پاکستان بلوچستان حکومت ہے یہ انڈر آبا یہ وجوہات میں سمجھا نیات کا کہ فیڈرل گورنمنٹ چوں اور بلوچستان حکومت پرچے ریزسٹ نہ ہوتا کہ اے حوالے اچھے تو مزن بلنڈرے ماں گندگا یا ایکسپرٹ ہمیں سوالہ کرنا گیا کہ اچھو ٹیم تک جو استے بلوچستان گورنمنٹ آیا واب بیتا یا میں کہہ رہا ایکسپرٹیز نیستا کہ میں چکی مزنی پروجیکٹ وداؤٹ اینی کنسنٹ یا وداؤٹ اینی صوبائی حکومت ہے یا ادھے جو استے پولیٹیکل پارٹیز آنی کنسنٹ ہے بغیر فیڈرل گورنمنٹ چونش یہ معاہدہ کو تھا اور اچھو ٹیم تک جو استے یہ گنا جو چیز بتگاں سو گولڈ اینڈ کاپر ہے گوشک بھی کے بعض مزنی ہمہ ٹیمہ جو ہستے پرنٹ میڈیا بیتا الیکٹرونک میڈیا چو نبیتا اچھو مزنی ہائی پہ کریٹ کنگا بیتا سائندک پروجیکٹ حوالے اچھو مرچو جو سی پیک کے حوالے چے کنگ بھی ہے کہ سی پیک جو استے گیم چینجر ہے اچھو ہمیں حوالے چے بھی سائندک پروجیکٹ جو استے گوشک بیتا کہ سائندک پروجیکٹ جو استے بلوچستان ہے واسطہ یک جو استے گیم چینجر ہے بھی لیکن مارا اشیاء جو استے گیم چینجر ہے اثرات نہ سائندہ کے تو کا ظاہر پیدا کا نہ چاغی تو کا پیدا کا کہ اودہ جو استے اودہ جو مخلوق جو استے بیسکلی جو بنیادی چیزیں بلوچستان ہے جو مردم استا اودہ یہ چھے بینیفٹ بزیرہ تو یہ ماضی تو کا بلینز آف روپیز ہے جو استے بلینز آف ڈالرز ہے جو استے پروجیکٹ تو چچو کوانٹیٹی اودہ چھے درات کا بلوچستان شروع گوشک بیتا کہ 2% رائلٹی ہے نا داتا ادا بعضی چیزیں میتھس کریٹ کنک بھی جیسے کہ پچھلا اگر ماں واقعات بچارے کہ کشک بھی کہ رائلٹی رینٹ اچھو نواب اکبر بگٹی والا کیس ہے دیما کہا کہ اودہ جو استے یک مس انٹرپریٹیشن کنک بیتا کہ اے جو استے پی پی ایل ہے گنا یک معاہدہ کنک بیتا رینیول آف پی پی ایل بیتا لیکن پاکستان ہے تو کا خاص کر اردو میڈیا یا دیگر میڈیا اچھے ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ بیتا آئیے یک اچھے دنیا پاکستان ہے پورا تو کا
یک اچھے غلطے خبر دے کہ بھائی یہ جو اس رائلٹی ہے جنگے رائلٹی تو کدی بھی نہ بیتتا سی صاحب ابھی معاملہ کرنا کہ عابد مستی خان صاحب جو کہ فارمر پروجیکٹ ڈائریکٹر سینڈک کاپر گولڈ پروجیکٹ گما بوتا مائر جس کنے کہ آج اس ڈیولپمنٹ اچھون پہ مچار ہے عابد مستی خان تھی ماں محنت گرا کہ تو مئی گما دا امرداری کرنا گئے عابد صاحب مدر جس کنے لوٹ رہا ہے کہ یک نوکے پیش رفت جو استے مارا گندگات کا اور ہمیشہ ہی کہ 2000 ہفتہ تہا اکتوبر ماہ تہا ہمیں سالے جو سینڈک پروجیکٹ ہستے ہیں آئی اختیارات جو ہستا وفاق جو ہستے ہیں یا صوبائی حکومت بلوچستان جو ہستے منتقل کرتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ شما چون پہ مچارے شما سمجھے کہ ایک پازیٹیو جو ہستے سٹیپ ہے ما شما منتوارا شما من موقع داد اچھی گپ کنگے مسئلہ یہ موضوع سر بعض وقتا میں لکھتا ہم انگریزی اخبار ہم لکھتا بلے منی خیال وانو قصے نیستے ہیں میں اچھی سیاسی مخلوق کرتا ہے بلکہ پرائیورٹیز دے گے نا تو بہرحال مانا قصے کو کہ تو پرچہ نوشتہ کرنا منگو وطی جندے ضمیر خاطرہ سیلف سیٹسفیکشن ہے بلکہ ممکن ہے قصے بوانی تھے بہرحال یہ کہ نوکیں ڈیولپمنٹ بیتا اس لئے گا پیڑوں نے کہ منا ہوا ادا اودا تارتے ہیں آلوالے مخلوق کے جاگے ادا اودا ملنا ہو گپ ترانے بھی بلے منی گورا خبر ایشیں اصلا سائے اسی ڈیپازٹ سائنس نارتھ اور باڈی ساؤتھ اور باڈی اور ایسٹ اور باڈی جی ساؤتھ اور باڈی بنیادی ساؤتھ اور باڈی ہے ساؤتھ اور باڈی ایکسپلائٹ بیتا یہ وقت 66 میٹر ہے کہ انگر گیش زیادہ ستا اور یہ وقت یہ انٹرنیشنل پرائز دنیا کی قیمت اسٹان کاپر اہم جال ستنا تو انچوں کے مائن جانتے رہو انچوں آئی اخراجات گیش بنتے کہ مائننگ ہے وہ دومی کا پیچھے منی گورا اولی شرح یاد آواز استا کہ نارتھ اور باڈی یہ فریکچرڈ ہیں آج تلتل ہیں آئی کو کہتے ہیں ادا چینیا پاکستان اور گشتک پر شما نیمے بدے نیمے احمد ہیں اودا ماں ہوتی ڈیٹیلڈ ایکسپلوریشن کرنا معلومات کرنا بلے من خیال آ معاہدہ ہم نویتا تو یہ وقت منی حساب ہے سائندہ کمیٹ ہو دیں کہ کسیا وشین ڈبوں کے گون ہیں وہ وشین وار تو ڈبوں کا دانت دیکھ رہا ہے اسی بلی لینے ڈبوں کا دیری دنیا گردینی بیا بچا منی گورا ڈبوں کے آس تو یہ وقت بعض لیٹ بھی تھا اصلا اولی سرا یہ پروجیکٹ 10 سال کے چینیاں کمپلیٹ کو آ وقت میں مزنے پریاد جاری کو بہت ہی سنگت امراسم بلے کسا دن گوش ندا تینے مگا منگو شما واتی بیجی لے ہمیں چینی کی کار ہیں ایشاں واتی امپلائی بکنے اور دیکھے 5-6 سال پروجیکٹ چلی تو ملک آرہا و حکومت بلوچستان آرہا مزنے ایک فائدے بھی بلے آج چیز نہ ہو یہ وقت منی خیالہ چیزیں خاص ہیں فائدے ہیں نبی پتہ منی زیادہ منی دلگوش کے استعمال مخلوق کا پرچے آ وقت کی شروع میں شتا آ وقت 80 مردم اتنا سائے میتا گئتا ہے کہ عملہ با ہے کہ ہارے نہ رہا ہے کہ سائندک کا نو سائندک پروجیکٹ کے چلے تقریباً 10,000 کے بڑھ مخلوق ہو داستے ہیں آئی وطی تنصیبات وطی بلڈنگ وطی جاگہ مخلوق ہو داستا یہ پروجیکٹ بند بے گا ایک مزنے مشکلات کاری پا پاکستان پا بلوچستان پچی 10,000 مردم کجا رواں یہ مخلوق یہ وقت سکیں ڈسپلن دے مخلوق کے کار کنگے تاں سائندہ کا یہ کجا رواں اچھا یہ بعض منکر مشکلیں مرلہ ہے مشکلیں وقت پا بلوچستان اور پا پاکستان اچھا عابد صاحب ماں طرح جس کرک لوٹ رہا ہے کہ تئی خیالہ جو ہستے ہیں یہ جو چائنیز کمپنی ہستے ہیں جو سائندہ کا جو ہستے کار کرنا گئے اشیاء تنی کا چنچو جو ہستے ہیں پروفٹ یا چنچو جو ہستے اشیاء مفاد جو ہستے ہیں ادھا چھے زورتا مفاد دیرگا اسی وطی چیزا وقت سنبھال و دگے دوزے مفاد راست ہیں اگر دوزے بات کے کوئی قصور منی کہ میں وطی چیزا نہ سنبھال ہے جی تو آوقت کا ایک قصہ بالکل جدائیں نے 1999 آوقت کا گورنمنٹ نے ہمیں کیا کہ پروجیکٹ چٹ بند کرنے انشاءاللہ سکریپ کرنا ہے بلے آوقت احمد بک لڑی صاحبہ اور گورنر میں حمید الملک مینگل صاحبہ ایشانی وزن کوشش بھی ہر صورت روڈ پہ ہر طریقہ بھی پروجیکٹ کسے بچنا ہی نہیں دیما پڑو کہ تاکہ مخلوق کم از کم خوشحالی رہے لیکن عابد جان گپ اسے کہ انی شما اسے کہ 600 میٹر تک شانہ جو ہستے کھدائی کو تھا تو جب یہ شروع ہوا جب سائندک
दरियाफ्त बीत चिच्चो एस्टिमेट बित्तगा गोल्ड और कॉपर है और आइए मालियत चे बित्ता चिच्चो इता क्वांटिटी दरात का चिच्चो मतलब सेंदक के चिच्चो डिस्कवरी बित्ता इदा चे अन्य पर्चे के मां सूबी मां कसे मना फोन को मगो बिचार मां औली सरा टीवी आमा वक्त गप करने के मनी गुरा फेगर बेगा नु मां ये प्रोजेक्ट का बाद वक्त मनी प्रोजेक्ट का कुछ खासे वास्ते न बितन आ डिटेल के मैं जानते का पेश नु मना याद नहीं मतलब बहरहाल अच्छी के बिता ये वक्त परिस्थिति मखलूक करे ट्रेनिंग रस्ता थी आला का मखलूक करे मजने फायदा रस्ता तो हमें अंदाजा बेका कि 800 मर्दों के 10,000 मर्दों के बुर्द ये थे मां वो दाएं तो आए मुफ्ती इलेक्ट्रिसिटी वशे वर्गे आप रसी तो पेशा में ताले आप वार्ते गए बोले नु इसी बंद हुए कैसे मना मुश्किल लगी कि ये देमा बेचली ये हुकूमत वास्ता मन ख्याल एक मजने मुकाबला है तो बिजा की मखलूक करे चौंका तो ये इलाका है ये तरीका करना ना तो चे समझे क्या उधर इलाके तुका ये जो साइंदक प्रोजेक्ट आचे चीजें फायदा मिलता चाहिए तुका ये जो नियरिंग जो एरियाज अस्ता उधर ये कोई फायदा हॉस्पिटल्स रोड्स या चे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बिता अच्छा आ वक्त के माँ हो जाए था माँ नजा में ये वक्त चोन है बोले माँ के हो जाए था माँ इसी मेडिकल में फ्री कुतगा तनी जो मैं डॉक्टर नजीब में आमोद खिदमत करने गए और माँ वर्गे आप हमने ताले आप वर्त गए मैं तो माँ हमें कोशिश को पता वर्षे आप क्या थोड़ा मत सौ ट्रक देंदा था वर्षे आप मैं तो देंदा था तो नू मना घोषक बह गए कि बिजली हम चाइनीज ये वक्त अच्छी की चले गए बिजली हमें मैं तो मुफ्ती दे गए इनके हजार नजूर गए और पता मखलूक रह रहे अच्छी के कार लगता होता अच्छे मर्दों बितगा शवानक बितगा माँ वत भर्ती कुतगा जमान का मर्ची मजने मशीन सर कार कर गया और मजने डिसिप्लिन तरीका है कार कर गया तो ये जाहिर है एक मजने फायदा है बोले ये फायदा है पता ईशिया के पद साइंस के पद मखलूक से फायदा तो कुजा दूर है इसमें कुजा एडजस्ट करना है मुश्किल हमेशा है अच्छा आबिद साहब ये जो माइंस में गोल्ड और कॉपर माइंस में अशान एक जो हस्ते हैं एक लाइफ स्पैन है भी अंचू के अगर रिकॉर्ड के हवाले से गप करें तो हमारा हमें खबर कपी के आई है जो हस्ते एक लाइफ स्पैन है भी कोई 50 साल है 60 साल है तो न समझे कि अंगा भी जो हस्ते मतलब अंचू जो रिसोर्सेज तो पेशतर गुश्ते कि यानी जो आउदा सेंडर के तहा जो आउदा जो माइन है आ डिप्लीट बुता है रिसोर्सेज ना चे तो इसी कोई लाइफ स्पैन है नहीं कि अंगा जो उसने प्रॉफिट दात खुद का चले था वो दी लाइफ स्पैन ग्वाजन थे अच्छा तई कोशिश किसी की इसी लाइफ स्पैन ग्वाजन था सेंडर का हाँ लाइफ स्पैन ग्वाजन थे ने आदि के मिनरल्स ईस्ट और बॉडी आई था किसी मादन में इसने के बाद झाल गए अब मुश्किल है दर ने नॉर्थ और बॉडी कम है इम्कान है इसने बोले आई था तनिका हिचकार न उठता और कार भी हम पता तकरीबन साल 2 साल बिलगी और पता ये ओवर बर्डन दूर करने और प्लान करने ये करने तो ये वक्त कहते हैं ये मनी ख्याल कम वक्त लौट कर शायद अब तश्मा है साइंस को बंद भी चाइनीज जलक कर दवा आबिद साहब ये मुश्किलात हंसता है हुकूमत चारक लूटी माशुमा उसके गप का नहीं बोले ये जिम्मेदारी हुकूमत का नहीं कि आप एक मैं उम्मीद करने आबिद साहब की हुकूमत जो हस्ते मई गप्पाना जो हस्ते माचू तो हम निबिश्ता करने और माँ हम जो हस्ते गप करने कि हम हुकूमत जो हस्ते गोश बदारी मदी सक मेहनत गेरा के वाजह तो वाद कशते मई प्रोग्राम हमदारी करने गए गुलचारों का वाद बुता एक गोंडे ओशते पद माशुमी दिमा साड़ी में